Danke bafethu, welcome back to Nkuliso. Ngicela ningakhohlwa ukusubscribe bafethu, simeke ukuthi le page liyakhula noma le channel iyakhula. Ngifuna ukukhuluma ngomdlalo weOrlando Pirates odlala i-defense laphana esimbonile last season unokuba i-captain uXoki bafethu, yabo. So njengoba i-defense yeOrlando Pirates izoba highly competitive if kubuya uNda noSesani, asinje yonke i-defense yeOrlando Pirates i-present, akekho umuntu oneyinkinga zama-injury and stuff, yabo. Niyambona na uXoki edlala laphana ku-Orlando Pirates akhompyutha cause akekho azange abe too comfortable and ube namaphutha. Khona ama-game la azamile ngempela ukuperforma, ukurectify izinto zakhe. Sibonile ucoach-ke uJose Rivero, coach Jose Rivero bebanika abantu ama-chances noma kuthiwa bebenza amaphutha uXoki nabanye abadlali nje bawubona ukuthi okay ubani banakadlalanga kahle previous game, but coach Jose Rivero bekanika i-team i-confidence, bekangalibulali iplayer ngenxa yamaphutha nje ukuthi okay ukuthi umuntu uzokwenza iphutha and then next week akasadlali, bembuyisa besebenzisa inkani yakhe because uyazi ukuthi yena ubekathembeleni emaplayini, yabo. So asibhekani nje ku-Orlando Pirates bafethu baspoiled laphana emuva. Sithi uNda uright, uSesani uright, nangu noSibisi, uXoki nawo ukhona, and then surprisingly one of the surprise of the season laphana uMbokazi lo abam-introduceile manje sekabokubafana bafana udlale almost wonke ama-game since efikile laphana ku-Orlando Pirates, yabo. And then ukwazile ngempela ukusikhava kahle lesikhala lesi salaphana ku-defense ku-Orlando Pirates ngoba bebemdinga ngempela. Niyambona na uXoki edlala kule season le esiya kuyo noma ngeke adlale noma omunye wama-player laphana ozoyishiya i-Orlando Pirates because kuzoba nzima kakhulu kule season ekiwa kuyo bafethu. Orlando Pirates isanama-player amaningi kakhulu and siyazi ukuthi i-linked to amanye. Kuyabonakala ngempela ukuthi inga-eda namanye ama-player because bayafuna ngempela ukukhetha iMamelodi Sundowns, bayafuna ukukhompyutha kusizini. Asazi ukuthi iplan labo ngempela yini kule season entsha, ukuwina ileague, ukuwina i-Champions League, but khona okukhulu ngempela abaku-aimile ukuthi ngeke phela bakukhiphe ku-public noma bakhulume ngakho nje public ukuthi okay sifuna ukuwina ileague, because if abayiwini ileague kumele ngempela mhlambe cause kusele 5-year plan bafethu, yeah, i-5-year plan yabo kusokusele 2 years man, yeah, njengoba bane 5-year plan, but sobona ukuthi bazokwazi ngempela ukukhompyuthela for i-league. Yeah, it's gonna be interesting to see ezimnyama ngenkani ezikamagebhuli zagebhula umhlaba kamasipala ukuthi bazokwazi ukugijimisa ileague. But asibuyele ku-defense laphana e-Orlando Pirates, uXoki lona engikhuluma ngaye bafethu ukuthi uzokwazi na ukukhompyutha laphana ku-defense yakhona nanokuthi adlale because kunzima kakhulu laphana emuva bafethu. But-ke ngeke simjaje kakhulu umfethu, sobona ukuthi uzokwazi ukulwa akhompyuthe, asize i-team ukuthi ikhompyuthe kahle. Uzohlala noma uXoki uzohamba. Kuzokwenzakala ngoMbokazi if bonke abantu bafithi bafethu. Ngakho ngisho ukuthi kusazoba nzima ku-Orlando Pirates kaze iyozala Nkomoni. Danko bafethu.